Normala kenyam ka nas diala content barwani linguaseme to con ke breaking news mi bikon linguaseme ka kwi loke shaluk ka kwi Dr. Riek Machar jan gor jeno biya mandan en chiloy nat ja ka jes guasme bana jeling chiloy nat che jat guase shaluk cha jalukten ati ga tishu den lat okay so ban reaction ka nur community ta danen shina ga ka je men chiloy nat che jat ka je ka do badanen sha luk cha je luk je lugan shang ka lugan jandang ru dog dien no chede mangai kona bana right tinen me cause take mugor de kon LinkedIn take ne de sha gwan re lok gwa se lok luktin no but kenyam chana mu right ka kwi ramadan en cha yen te karam cha yen mi la gad nuari cha yen loro bang re wich ka juba ka jen shanga mo shanga lok luk je bukon ko ka tin baj tin content sha lat re lok bukon dia la ngaje no la gwa lok la na do tin ko dong bo liang chira no tin ko dong tem de dien mi goreje ye dong der ko der yo tok ye dong der wal der yo tok che jan una tin ge jamo no but the jojo gwan wo take ram chao kap re wichin winimi ki gwada danan local luktin mi mo a very sad along mi shi kono wi kono cause jiran mi wi gwa lok by the way la wi gwa loko to boliang a chutin ke siasa bad wi gwin ta dan len ngaru din ke ja kama nana shalat gwa seme mi ku kon la nywa kele to kon ke gan wara kel betur da babe nywa ya kel gwada danan shirik che jikten riga che jagwas mo ta danan cha yen ke je ram mo mi cha yeno ram kel mi very important person bokan wari ko jen rami mo mi la kwer ka ngwana wari ban je kulin gwasem badarana spele ayo man kan kula ngaja gwa keje ka ta danan chi do to ke je kwala kuje no jen mi ram kel ka par kol team kiran SPLIU pin Dr. Machar jen mo kan kula ngaje ne ko ndor che to lo rami mo mi chala do charge kef ka charge yen netin kontila national security netin kontin gwiti look shirkanetin kontin la jang tin konen to gwalok of course ngai kon diala nu mishi wo gwalok den ka kani kon ngai ka jodan dong deji men deji linka je right now la beje let's see mandan sure lat gwaseme wouldn't en yene me ramkel kanetin kontin chala do cha kaf ke cha yen so jen wude me cha de yen jen wa member ke spele mayo use league cha yen doro shal ka mo juba ka freedom all gwase lat ke luktin jen cha welo she special coding dung Dr. Machar che jo attend lo she we yo gwadran en local luktin mi shitu ogoni jen cha je kef and wenamo shure shale lam john ne a chairperson ka committee for constitutional affairs in the league ka kuma spele mayo use league chayo kef ka chayen and tamma ka jawdana chalat so reaction kuna la ria ka jagwasa me ano millo kana rami mo milaro arana spele ayo den baji threaten ke baji mo kariek che kana me de kolaro di a condition ko gori jeno en rante ram mo bi jowda bi lef ki bi right ki bi larno chonga kelke kuma spele ayo ko ngai konen go mission me me to ni chang la nyu de no take nate mo lom kana ki mission ti ben kala jeno dong ram mo she har go somewhere ka che junen gwa lo mo ko dong ran kirme yadit ke jinwer den ba goru no ba ju gwan ba ji ke jen do badana gwe jeno kap ko je wude me ko charan cha de ke blor ban kan man to charan de ke blor ban so kap ko je ko cha je gwan
so would a mem gwen me a queer ka members ka spell mayo so they warning there kulu we kan wer dial no jin me ngi jen wo jiram mo mi shun kel ka Dr. Machar ngeda no tika jitter ray lokomo gwada dan lok luktin ko ajen dan le rode I kon ku kon gwijo ta dan en tine kon ka je beje long mi shi kon ta de gwich ke ta chiang ma let ken de kon la rodi en rami mo mi shun kel ke ku mes pela yo tie de rodu re ki juba cause when time come dong de je kev kane shit ko to shit ko mi shawud mi cha je kevoni ana me der we ke yako de yente ka ngech mrong ka tin kon lat ko rodin okay shikon we pretend she ngwana go ke bana dil bukon dil ngaje no en ta dan en man lok luka je she tele shwong mudatin chana we ka le dan chalat gwasme ka kui Dr. Machar gwada dan en lok jetin biadil ngaje no shyang me bej long mandan le rode bol de detail gwasme baga nywa ye kel en mandan to brana ya luksha lukaje la witness ni ne ko la ne na waken sha rodian realika shikarwach okay shikaram dana nak majur ki jarol majur cha jala de ken gwad mi shika testify tin re wiki juba of course ngai kono no going ni shak na tugutin and right now right kone te tagaram mo me sha gwain ke cha je gano je ne jaram dana nak jarol majur right now gwad lo ka dana cha lukre wiki juba no look down and look at Dr. Riek Machar ken je kware cha jojo gwanu tame chala no isharam kel cha jalat mishi jarol majur she nak den bana right ka ban right ka kwide ka do bana chalat ke je are ler kana moni ka jo chalat gwase me wa South Sudanese military investigator testified ram kel ke dini SSPDF ka je la de shnawre lok no chala no nuer army militia leader kang makane e waje ramadan take responsible ke ramadane na commander ki am commander la general major dak ray weekend nasser ka pa diok me chor me chatwok me sha base en chal ke we yara diu base dung SSPDF me sha je overrun ke cha je dak ngene nuori chala no e kang makane e jaram nan take tetin no kata dane la ne ram raje ram mali ladich kane de kone ya jak nasser wa nasser waje gwich no ram dane gane gwan e kang makane testimony men jikan lat gwase me ka special code wiki juba gwadan loka Dr. Machar tin la first by president Dr. Riek Machar tin kana ne kadang barotin kone ya gwan kel cha yo lat gwase me kan ku going ken ku mes pelayo ka kui rig meran ji to na sir kanti Dr. Riek Machar kana netin ko ken kona ya yen kel shikan la no na me shi talk shine tiktetin ko ngai kon madan le rode en kore dana chi talk shi ngai kona sha Dr. Machar cha ja gwan ka tungwan elujnat kena gor kena de ken kirm yadi de ken dunyi kwam ken o shana cha kan nak chigna chigen ka jago nakake cha ka gwan niam jilok ten kon tilla jilok dang dok la 3 judges ka kwa ga chai ke jen kore dana cho lat ke jen pai dok ronkin dang ro jen dang ro wi de dich wade cha Nasser Garrison cha jadak edini kire kon lar no ngweni tila ngweni nuer am gwada dan chi class ke chi nyinten ke de ni SSPDF shunuer army kana goin manan cha goin gaje kana kuma SPLIO forces wa ken shi ken beza mo shi kana dak ka shu kan Gerald David Maju dak chu kana nakene de ndi chop ko dang rawi jandang dich karam kel kana de kontila UN helicopter crew ran ram kel kene konte te chiben korean al meche ben meche new renal no yo jojen wo she ne ko la ji wan chi brare de then from there she koro mo she talk gwade talk je wa accident actually katada na sha kular ge gwase me wa accident en do be da ne yot kamach wa ma cha je yot bang gwad mo ko ke batu kor chu talk right now
ko do badana chalat ke je ramadan en luk gadi men ku gade gwain mala do cha din ti chop ku dangre u di jendang di cha kanak ke ran UN kel la UN helicopter crew e wun mishal ke Major Peter Malwalde Major Peter Malwalde jen DH SSPDF officer ke jen bo a member of a joint military investigation committee dane cha kwan ti cha jogo no we are ka Nasser ka we are guje medan show the lad ka jen lugan jendang ru ngwan den you know SSPDF commander ramo men chiro ke Queen Nasser ye dan chi to ka Nasser ka do be dan Aisha nang Major General David Majudak ajani General David Majudak jani naka Kang Makane she Kang Makane she identified no ramkel mla kuer kan wer wayami militia ka jani members ka kuma SPLA yu che mo ka godangro jani jen ran SPLA yu ka ran nwer wayami leader jo ran ci kan lat gwasame ci Major Malwala mem kule testified ka court karwaje ki nyire kene ko lan nwere ki ngwan nwere ko ne ci rodian gangre ko ka Nasser take a video mi ci tup you know kene tour ni evident ni ci Major Malwala me show video ni chogo nyot kanyu da natin kon show de lat ka chwa video mo chwa Kang Makane chwa jenentin lo te kutor biel ka tada en kalar je kan te kutor biel jen lo terbil we karwa jen wo bene dormo bene wodak ala Nasser Garrison we are adu no so che jomo che jalat ke jen do mo cher mangai kon ere video kono mo chicken ma Kang Makane chicken nyot te rey torbiel no lada jeno wuken Garrison wuken dek nyok video radian mi chicken nyok mi news kene chicken point deni ala deni SSPDF ka yoch wa yagre year en where why army members no shuka bidi radian shuka na nyok news kene gwad mi mo kwa deni chop ko kudang die yudi jan diech la deni SSPDF soldier gwad mi kwa ke evacuating kare ni al unimi helicopter gwad mi kur chet be jan gwasmo the persecution team she can turni kene video ni chicken kanyot ka chicken helicopter da na sha bar ta da na sha da make je boni re gwade da na chi kore toktin chicken kanyot bon gwata mo ka chukan pon General Majudak ba chukan nyok mnyot kana re court kana mo shi wuda mi shala me malwala mu kuna ala gwanya ka she video ni ka present ke ka tu gwazan da na latke dotin shela da gwano ne ka ta da na shelat ke je jani ken video ndi alati tandien kwa capture gwa kur me kon de ni chom kudang de jen dang diech kwal nan ke helicopter lo kata korteten no mo chicken tour no mone malwal chela do ne ramda la nen jene kanji yune miskan kan na ti kan kani evacuate okay jene china dol ka juba la high level meeting charge dol UN official, foreign diplomat, Kenya South Sudanese presidency members. Wena ka dakka mo cha na gwat kel. Ko de riga chitu ka Nasser de ja kapchong. Jen gwade dane kwa me kwa la gorno ba na ti ba ka evacuate ma kon nyurne na. Shimal wal chejalat alo mishina nyur ke je mi men dakka mo cha tete lo ba na dialati ba ka dil nang ba na tin ko la de ni SSPD ba ka dilu nong Nasser. Chuma wa chi Dr. Machar chueji UN chuga jogono telerik bare ni albaja gang tele korm betwok teram ba mo keriek area evacuation kana mo chuala nono
ci Dr. Machar chela do ne ne cha ye bebar jeni che safety cha ja guarantee amene aircraft ne jeni de ni ka biken majur kene de ni ka biken ka nang kare nyal teram be kabar Dr. Machar yala no chinwer wayami kene SPLIO chicken UN plan kirenial UN chicken be block non shukana jogono we are nangare nyal nanga jere we kana sere ke dini to ko woy ko gwasa mone wajen tay dan ci dol ci woka je lo ci Dr. Machar ci na garantie no tele korum betok ban ngay kon yala no ci Dr. Machar ci te ka control dung nor wayami ko gwade dan nyingatin kan ke jogon Dr. Machar no nyenya du mire Machar dong ram mo ci dong te keneke ci da yu bet ke beda ba bat ko ci te ko do mi mojde ka ci roy kene te konti la nor wayami je kene je spela yo tin te ka ground no chinaro din chuling no by evacuation ba jalat shimal wal chela no ta dana shi Dr. Machar roy kana ka je gwade dol na tin la high level meeting ajane kan kana coordinated konti pin shang me ci Dr. Machar shi garantie en wona ne bi UN helicopter be nyur terek cabinetin konen te pin gwad mi ba ke evacuate de tel manyu ba yot no but kana linki kana gormishit kana me no timal wal jela do ne ko kan ka gor okay to UN chu kan ngujano by evacuation ba jafal ko wa kam barkana chu de ni chu tanen yopal one mene wa chu kori to gon wena majen gwada danen to rektin gwada danen shi korea to go wa in court session take a tandang dich gwan gwe ke video nutin minyin malaysia ne kenyin na karodian are video gana mo wa shwa kolene torgile chwa jenenten torgile twan sha video ne ga chaga nyot gwan raje tin no ebe Nasser Garrison be janak ke be jadak kashi kolna torgile twan wache kirm yadi teja gwanya no jaram dana lugo de 2018 peace deal de jalat ya salpa ke yadi teja gwany ano salpa ke yadi jaram dana dago bi 2018 peace agreement ba wo wano so ne me mi chala da ken nere ko kena content cha nyom mo gwainka gwan mi mo mi cha officer cha ka gwan wa ikani real karodi ne ka ko de kan na de kan kamak jimal wal che ne dang bakel ko kuma spelayo tila officer ki deni cha gwan no kan de inda to jeni shi ga wona kana Nasser Garrison gwade da ne cha dak me chinwer waya mi shi kana dak ka jen changang ngwan kapai diok jeni shu kan de ni SPLA-IO yu kan kanentin wuka tin gwada an korje toktin no and when mo Canadian contin la ne de to shu karwa je no ka ta da na gwan ka Dr. Machar ka je United contin la prosecution team members Marsa Jobet Jermea gwada dan shi writing gwan mulat ke cross examination watching it contin la defense you can talk muku kan evidence kon cha non ku kan ga challenge tin cha present and when a more president to presiding judge Dr. James Alala Deng show look you kap ka changa do dien yo kap ka yo larno ba look ba ya kap chong ba ja kap kanina taniam ala changa jandang ro wide bakel ala changa jandang ro wide bakel ka pay welkel ba look ba jo continue ka ja awaken witness ni dio je ka jan changa mo jan changa dan bi testimony dien keli ba to ka ja and then gwada mo
ba cross examination ba chula a defense team tin la ji dak telane Dr. Riek Machar defendant nitin kon kene kontin tin gwain ka Dr. Machar Port Kangchol Mampal Dor Gadwich Lampoch Lieutenant General Gabriel Doblam Kamlio Gadmai Kel Mading Yakrik ke Dominic Gadgokri ke kene kon gwain ka so ka report shali ngwaseme ke kaine kone ya lat shirmangai kone no gwain ka gadi la tok okay gwain ka gadi gwain ke kene di ti chol konga tien go kume kin mi yadit log dien ke nyirian kene ti ya jen meteke all this evidence go ngamane so video no already chaka te liep ko kan chicken ka present already chicken ga kam ji lok shirmen challenge gwada me te ga ba challenge kuma spela yo tang wan kon sha tok den bugu nyoko we ga ko ken so yo me jenana gore de nya ye kel ban je mu den betemal